Ma, Dalem ayang papi. lagi ngapa, Ma? Lagi pargoy. Lah kok kemelunting, Ma? Oh, masih tanya lagi ngapain? Oh, jelas-jelas mami cuci piring loh. Itu makanya mata itu ditaruh di wajah, tapi jangan di dengkul. Ini malam Jumat loh, Ma. Tahu lah malam Jumat kenapa? Malam Jumat iki saiki apa engko Ya bengi malam ta, Ma? Jumat itu ya malam, tapi gak ada malam Jumat atau sore-sore jam 3 gitu loh. Ya nyicil kan ra apa-apa to, Ma. Nyicil gimana toh? Lek ngawur. Ya ora ngawur mumpung ngejek sarungan iki lho, Ma. Sarungmu itu loh, Pin, dan ganti nang celana sana loh. Ini Kok kompretmu lek terbang gimana? ya dicekel to. Gimana mami mau pakai apa? Aqua. Pakai aqua. Yo. Kalau dong ngerasain pakai aqua mbol ya. Empretmu gak berguna loh. Ya, Kok gede nih? yo ora to, Mama. Oke yo. Kayak empret gede ae. Sak gedang marlin. Ono randu wae, Mama. Kok sing nyerandu ki, Pi? Lah kuwi mau Udah mandi sana loh. kok aja lali tenan ya, Ma. Iya, ya Allah, kok kakean omah. Oh, panggah ngono ae, Mama. Enggak suka aku ngono kuwi. Ah.